Nzama ya Uneenan'Ya wa vamwe kati wa silikali na ulei na ula ukususya vandu va miai itatu nuvikie Muthya itina wa Nzama na elena tongoi ni Kalonzo Musyoka na Kimani Ichung'wah kunengana Livoti yo kwiyo. Nthini wa Livoti no komiti ni itikilanile syindu kauta kwiw'wa kuseuvwa kwa uvisi wa ndongoi ya ulei na anini make eli kuseuvwa kwa uvisi wa munene wa maminista kwimea kimea o kinandu cha NGCDF kuseuvwa kwa kinandu cha maseneta na ma-MCA kuseuvwa kwa Nzama ya IBC kwithiwe na amemba kenda vandu vanana kukunikila usakwani muvitu kati wa syindu ingi. Ono wiovo Nzama ni emiwe ni kwitikilana maundu eli kwiw'wa kutheesya ngalama yiulu ya mikalile vala azimio mendekethisye kana mendekethisye koti wa mauta utheewe kuma kilungu cha 16 yiulu wa yana nginya kilungu cha 8 yiulu wa yana indi undu su waleana no ni Kenya kwanza. Undu wa keli ula maemaniwe ni kuvetanga koti wa nhumba na ulo ukwetwe mbau ni silikali. Benjamin Mwaka nukututhia ni ambeange Livoti nthini wa kilungu cha Ikumbi ya Siasa. Makofi ya kilo. Nzama ya vamwe ya silikali na ulei yani the National Dialogue Committee NADCO na ile na thinikia mathina mukuli sektani kwa thukanyo ni minie kivalua chayo na kunengana Livoti yake kwa musumbi William Ruto na ndongoi ya ulei Raila Odinga. Livoti la yu kwithwa hiviko mbungeni ni ndongoi ya lani ni Opiyo Wandayi na muthanae ndongoi ya ingi Kimani Ichung'wah no kana kunenaniwa na mwenekithio make kuvitukithwa ni kana kuthukumithwa kana kuvalukwa ethiwa ikwata wingi wa kula mbungeni kumikia tik. It is our firm belief that the report has addressed the issues that form the basis of the talks and the recommendations therein will progressively heal our wounds. Livoti ya Muthya Nzama na ile na iungwa mwenekivila ndongoi ya Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na Kimani Ichung'wah ivikeye wiw'ano kana no ngina iseso ya kula mbetu syo sumbe kunyekilwe oingi Nzama ya kunyuva IEBC mbya ni ele kuthandhawa kuma memba mwanzana kufika kenda ingi yendekethia mithina ya kwithukisya makwani ma kivila cho sumbe Supreme Court yongelwe kuma mithina 14 na kufika 21 ila ni syumwa itatu fala ingi Nzama yithigwa ni emiao yonthe kunechi maundu monyuvani ila yoka myei kenda mbewa kula nene kutwaiwa ya ilo thukumithwa kavindani ka kula nene isionthe ni kieleloni kinene cha kwikithia aki maunduni monyuvani. We stand firm in our belief that political contestations should and must never be a catalyst for animosity or hatred in our great nation Kenya. Kukonya kwambata kwa ngalama mikalile Nzama thiwanie budget ya ndambu kangavani sionthe cha silikali hitile kwa kilungu cha 5 ulwayena valana yo Nzama ya kulunga misala thukumi silikali ne SRC ya ile kuola kinandu cha mauta yani allowances kwa kilungu cha 3 ulwayena NADCO hingi thiendekethia muvia wa mwaki na lato uole ndevi kinandu ni cha road maintenance levy kuma silingi 5 kuvikia silingi 3 nthini wa kila lita wa mauta. Wiw'ana ungi ni kana mauthukumio yonthe maki katiba ma silikali cia mitioko ni maile kutheewa hondu na kuikithia ilovia cia county ikanengana kwa kilungu kitethio wa 20 ulwayana kuma kila cha 15 ulwayana chao yu. NADCO recommends that all arms of government shall reduce their travel budgets by 50% and that the Salaries and Remuneration Commission review daily subsistence allowances for state and public officers with a view to reducing by 30%. Nzama ingi ni vikiye wiw'ano kana kinandu cha uthukumi cha ayumbe NGCDF ngaf cha ndongoi cia mwitu Oversight Fund cha maseneta na Ward Development Fund cha MCA ni siaile kuimionesa kimiao ingi ulua maofisi maki uteti NADCO hiwanie ni vaile useuvwa uvisi wa ndongoi ya ulei na nini makeli uvisi ulaulika ndongoi leo kana mbele tino kusindwa kula nene sio sumbe ingi yendekethia basa uvisi wa Prime Minister ulokolota wani musumbe na kuvitukithia ni mbunge maofisi ala silikali ikungamia ngine ilovia syake uthukumi. NADCO recommends the establishment of the office of the leader of the official opposition who is the leader of the largest party or the leader of a coalition of political parties that garnered the second greatest number of votes in immediately preceding presidential elections with 2 deputies.
ukonya Uneenan'Ya Muthya wa wiyathi wa syama sya kiuteti UNADCO ni wanie Nzama impya kuungamia uthukumi wiyungamia wa syama sya kiuteti ni ele kuseuvwa no kana kuungamia wandikithio wa syama iyo ndumwe na kinandu kya syama ii sya kiuteti atio maundu Muthya na alameisa kuvalanya mwao impya kinandu cha kuola vieti mautane kuma kilungu cha 16 ulwayana kufika kilungu cha 8 ulwayana ndumwe na kuvetanga kinandu cha housing levy ni vadhalilwe vatena kwiw'ano. These twin issues are contained in the Finance Act 2023, I beg your pardon. Na yu imwe sya ndongoi ngwatanio ni azimio ta mwandu Martha Karua isiavyetheka Livoti ye vala ukwenda Livoti na mausungio mametuki maunduni mukuli tangalama mikalile aki ya unyuvani ndumwe na wiyathi wa syama sya kiuteti. The members of the public and the various institutions and organizations that appeared before the committee or submitted memoranda. Their submissions played a significant role in shaping the deliberations and the recommendations of this committee. Indona uyovo musumbi William Ruto heuthaithine kiliono yumbe charo isambu ni vamusini lovi nwakathia Livoti iweta ine Livoti nzio na ina wendi wa mwene mthimbe olwathi ingilata silikali nene nukuendea kuthukumithia syindu ila syi mokoni make na mwayumbe amakulia makune wiawo kwa maundu ala me mokoni ma mbunge no kana nthi kusonga nambe na mituki. I want to congratulate all the teams that were involved in the dialogue process. They have come up with recommendations. I have seen the recommendations. They are in good stead. All the recommendations they have made, they are practical. We are going to work on those recommendations to reduce in areas they have recommended, to do whatever they have recommended in Parliament. Those that belong to the executive, I will make sure that we execute without any delay. The job of the rest of us as Kenyans now is to unite and move together into the future to build our country. Na hiyo mapendekezo yote wametoa ni sawa. Mahali wamesema tupunguze gharama ya serikali, ile watu wanaenda safari, ile watu wamesema ipunguzwe by 30%. Ingine wamesema ipunguzwe by 50%. Hiyo ya 50% nimefanya tayari kupunguza hiyo by 50%. Ile wanasema ipunguzwe by 30%, mimi napendekeza hata tuongeze ikuwe 50%, ndio tupunguze zaidi. Yale mambo mengine yote wamependekeza, sasa nyinyi wabunge muende mukalie hiyo maneno, tumalizane, sisi Wakenya wengine tuungane, sasa tushirikiane na kujenga taifa letu la Kenya bila ugomvi, bila chuki na bila ya kugawana. Ni Livoti ya Ikumbi ya Siasa, Livoti ya vilingo wa mauvo kuma vamusini wa Ilovi. Nita Benjamin Mwakam.